billahi minashaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wakomori watukufu, wakomori mjiunda wao arme maso ya komori yo manne, wakomori mjiunda wao huanzemo komori bal haini bahanu kaundo mjiunda wao nyoti pia urenga shabashuni nimbushireni bahati njema, nimbushirieni hairi njema. Mwenyezi Mungu ya jailie ikeo bahanu mlio ngani haruma rehema na amani na usalama. Abongera hane jahun rasinyi ukana wanduwa sawandi sonjia, wanduwa ngabdu himambabi, wanduwa njia wenji mbabi. Ndo wakati ilara andise ze madda za rihansi vano usupa leo au kabanu rimwambia ni ukana karadalaha urudi leo ngamina madda nsanu na nzonzi tekeleze vano katishindi kwa wakati zena uruhusu. Abonge dumone sani ukana rangujana ti parsa message wakati rumi wanrume abonge amduka ujantoe jawabu banu leo au kamze Alhaji Hamadambaye oitanda mjini. Hamadambaye notable side mwana wala sidoamba makalima ukana haini mbuzi jofanya mtenje ujola hasara de mwinyio shaleo ye mwenye mbuzi waende afanyo mtenje. Haji Hamadambaye wetanda mjini notable hanrumia mru tiambie mru kantina humbi kajawabu jawabu ngamjo mjibu Hamadambaye no anrupia wazijue kahandrumia mru. Abonge yonde shatongesa na kaujabanu surtu leo ze mada ngizo zinji shayonde mada muhimu kamjo ntowe jawabu andrume na beshewa yo ni Alhaji Hamadambaye hoje mjini Tanda mjini. Abonge nywandu masamwanjia banu na partage video hawinchi sitida wala wandu wako kwa kaya video ipartage wangaru hundro faida shado to kai partage wa wandu wao ne waisheze message rebe hao basi sikile kinari hundro faida ya interesa Facebook. Abonge wakomori watukufu heze ntosa za hanyu nyoti pia ranyi mwanji ya banu habasa ranyi mahunde bahati nanyi mjo hunde bahati mjie osoni renda weiho nano wandu wajo hunde bahati warisuive harume page habari za Komori neze page bali na bali asemsembeni warenge jukumu ya urengaze video za hatu zinu wazitambaze do humbushiriani bahati njema. Nimwambieni assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Hamadizo na mwambiani banu tijabanu leo amina madan sanu ze madan sanu hizo kaitoka njashinda na zitimizi na munsamihi mana wakati nguo mshashi za ngongizo zinji na hununga bojua kali shay madda ya handani de zahundra kadhi Muhammad Mboreha haruma ile daho la Bet Salama usiku wa juzi mfumdaru ritundu ze nongore zi parisandro kadhi Muhammad Mboreha ikao woi hapo harmo mji wa Sumbusa bandi hapo hapo harmo mji wa Sumbusa yede kadhi harmo mji wa Dembeni harengwa ende atoe wandu harmo majlisi ya zuki wa procureur de la République harmo mji wa Uziwani harongo wa makalima hatake mahakama haruma ya majlisi yao warohandrongo zinji yabo ngarjuzamba banu hata zenda ukomo hende hawa tozwa shihere hau fanywa maladresi beti salama o mfumraru ngarjuzamba yode madda ya mwandu. Madda ya vili nanduka obeshele jeshi la Komori message banu ni wanikena nyaswaha hemfu mbili raigabili yenu ineze voti zijao baishwa selone ze renseigne marloni zo wafanyishiha mahadisi harumale daho la ministère de l'intérieur ukayema military aendengwa jo kanti harumaze caserne sha ye gendarmerie na police do jo virlia ze voti hizo zo hambishiha shangar do be message ba madda ya raru
de diplomasi azalia irumi ya jumwa haini bahanu baunjia ili ya hunde shawiri la hahene nensia Qatar malgré que amir wa Qatar harefize categoriquement mahadisi tukayonti ya husu serikali ya azali ngardu zamba bana mada ya raru ay mada yane de zahaji amadambaye humjini tanda mjini si hamadambaye mwana si Muhammad Hamada haji hamadambaye Jimbaye swalihi ngao yabo ngojo samihe swala inu hauka ndio wajibu rirongowe haukati rumi wa mndu ne kamru harumi wa mndu mndu to jawabu haji madambaye handrumi ya mndu mdembeni siambie mndu mdembeni huo kana ntina humjibu mtuhuni ka jawabu ndiwa niki haji madambaye na minga mjua ukana rangu haji madambaye yenda ya kanti da ina mndu mengoni mwema no tablu wa dembeni ya wambi ya nrongoza ni husu balaka unzazinu waswili abonge mimi bangu tirenge initiative ya hangu ngamjo jabanu ngamjo mjibu haji madambaye nimnike jawabu ya mlazimu kusoni mwembaada ya hemwanahe ya ifanya juzi yanzu yari po akui bahari mwanahe yafanya ada kaungarjua we namna yafanyishia ngarjo zamba banu rionese namna mdakufanya emana ya mnaganza rionese mana ya mnadahoni rionese ilimba bahe ya ile wendo manabanu makamu mruka jinika shamakamu mrunikiwa abonge yode ze madda zari hansi bana wakomori watukufu do mwambiani ukana osiku ya juzi fomonti ya vira wakama jilisi harimo mji wa uziwani majilisi yao ya viri haruma Ortega live ili wandu wende yatahe waone watujua fikiri kangaraba ondra boba yao majilisi yao ya zuki wa procureur de la République Abdou Ismaila yezuki wa hewo yo yenshi haruma enti ya Faransa o mumji wa Lyon kan tuji trope nono ti Lyon Bressuire samahani ola Abdou Ismaila bien sûr zuki wa haka udadahoni nge procureur de la République yabo wandu wa mahakama pia kabati mndu wa mahakama ya toka uziwani ya mfomonti ya vira harumi majilisi ya zuki wa Abdou Ismaila. Abdou Ismaila haende harenge kadhi Muhammad Mboreha wa Shisumbusa hakautoa amvu kadhi Muhammad Mboreha hatake mahakama wanu wajuamba hatake ekikomore shaharongoze mahakama haonesa ofisi difulo mahakama haonesa weze tobiambi zilo mahakama hatimizi message yahe ende hakansi eduwa ikontinye harume programu yafanywa bien sûr harume programu yafanywa kukana harume duwa president wa tribunal de commerce Hafidhu hanikilo duwa hasomwe duwa hata haye fatiha haji permete harenge mrongo kao nrongo za uchamfu za tuparofanyishia harongo wabo ya satimize duwa hamba ukana ekema hakamanga yomai o watonge jahi sabala sha sako obahanu ya kaya mana sako haka usoni ndondo hasubuti haji permete hambi ya mri ya kansida enae ukana engewe landa amide na kana na beshwaba hana renge mikroba la bala Hafidhu ya liyobala tijokati rongo wakaparteria lelor tiparo renge mruoi mumhezarma mikro ani wala kavi ani wandwa mahakama wakoza kia sautosha atajuzi mfumra rubu wa Komori wala ani wakauruha wandu wandwa mahakama yabo des instances pia ranzi Cour supreme ujo ministère de la justice ye mahakama ya Moroni ye mahavoka des instances za husu ye wakautanganyi hawanti pia wabeho mhuno mwa habeti salama harume listi yafanyiwa harume maulama ne mafundi makadhi Muhammad Mboreha kadhi wa humji wa Dembeni wa Hengongwe kadhi wa Hengongweni mumjini Sumbusa Abdullahi Yahaya woi mrikao yedekina harumo wandu wa Jereu zerongoza husema fundi makorompi harumayenti haji hundubahati hanziha kadhi Muhammad Mboreha yeke mengoni mu wandu wajukaobe omona mwa beti salama juzi mfumraro shabo wa Komori wakati
wanruenda wanjia ula sali rahara isi ejaja wanruandi sonjia bala wekansi warohamru mu mahakama yalona dhamana presida wa Kurdapel hanjia bala hende hamparakadu Muhammad Mbore hambanzo hamrenge bala hamtrobo nzamba kuna ujwa ukabala hambeza jiri hinda hamba kuna ujwa ukabala beti salamabo ula mabindi Mbore hafundi Muhammad Mbore hamba ukana tishia tibesha marahaba ntina problem tina ujwa ureje idingoni au kabanga sina muda banu na mweshele endro ze video hizo zindazi zisirkule ndro ze video za fundi Muhammad Mboreha harmoye ile idi alheji ya juzi haonesa harma maindo harmo ya juma yuho mjini hao sumbusa hamba ukana ngaritoyu ya amri ya howari tendea chake jabidi riswale idi usiku hatu asiche rangu apartria bala serikali wandiso mkaza jimeli hata juzi fumraru hende hatolwa beti salama kana ujo ka beti salama ya behomo mwaha haukaya yeye kani kajankilo hata argument yemroma president Kurdapel wa mahakama hende hamtowa ubonze bahenzahe hajihundu henzahe homadzihoni hamdaza fahami izora kanza ruonese bana ukana entia hatu bahano daraja ya honda yabunga mjo wishi ya maudu ngabajoka mrungu jo Canada lao hao yakane majiliso hao hamadeza honda juzi timambiani za zuki wangu Sedi Haruna bahe uende premier cible yanzo yakazo bahanu nembaezi ya sare ya zalinu hasibabu ngujitamko hambaze kweli ankaba timrudeyo wanizindrongoza kweli zambao kale okamtwanza mvumbulo wakikritiki na mji organize mfanye rongo njema shakena ukiri mjor ani kamtina organisation kamtina discipline kamtina hatambanongo itokayo ntarumwe mbaezi ya hanyu karinga manzao mhunde resulta za udovumbulu andro yo impossible donc izodi zora kanzari mwene seni banu kana izodi za hunda kadhi Muhammad Mboreha ho sumbusa juzi beti salama ukana leo yune daraja ngwanzao ngabajoka ukama fundi wa hezi na mafundi wa twezi ngabanzao wandu wadotoa mashairi weimbia wandu wa twestahiki leo yinu mruja hafidhu rimjua oze tabia zai senduanie hafidhu wa duanie wakati wa elbaki hakaresever de duani hafanya detournoma wala duani harengo hafungwa hafanya witmwa prison horo hayabo hende hanji haruma konkuru hende Senegal hafanya 2 ans hajaba hange magistrat yabo hafidhu borijwa wetare hiya hokarna uparo hunika hikani hunike consideration borijwa we diploma ya borijwa ta hato wandu wao waenda Senegal wakaenda wafanya hizo misomo hiyo kwa jani kilo za diploma wani kilo certificate cha kwa jani kilo za diploma de kina hafidhu ya buramba nrabo hauramba uze kweli wanu ba diploma ba certificate ya uone saka ukoli koli shay diploma kwa jani kiwa senduani yafanya detournement za visa enda yafanya hata ya lo mahakama leo ya lo president wa tribunal de commerce ya lo tongore ngo wa jeni wa loiho ya wabulia maluka ya waambiana mfanye zo manzao ya bari wandu wangu wanzao wadosifu hanjema na mangale situation boro haruma situation za mahakama paro mambiani ukane procureur de la république ulio haba Abdou Soumaila woi haparo renga miduhuro hata hanjia haruma systemu mrumwana mshe ya mwambia makana badia si 20 za baki zila ntina hata mbahendo ngamina mazigwe za joho ngamanzo na zihuzi bahamba balezi go hizo uje paro mambiani hadisi engalia juge yarenga mduhuro wa zigwe za joho do yulo procureur de la république le Abdou Soumaila wallahi ta wallahi ngam amini tena ngam labo amini banu ekabu ni mkaza onrabo Abdou Soumaila wayengu juwe hadisi Abdou Soumaila nguelewa ndo hizo nyamba banu ekapa se video inu na zinti paro zamba zentu na yonomewa ukana Abdou Soumaila ye korompi wide mwenye 104% shati jaza Abdou Soumaila ndiye akautoze voti ja hesa iso shangazija yakadhamana tijibala wa hesei yangazija yakautoze voti za hema guverneri yakautoe 104% shati tijaza mana wa Komoro siudi wa zaraka wandu walo mahakama yuho kavati mndu ulo mwema hamari mwananya saa konge yabo nguivi waleo waka Abdou Soumaila nge procureur de la république saa kongu hiviwa
wo Junaidi le procureur general hako wandu wao wakahumre majuzi yabo leo saa kwa kanoparo jibi wa paske haini mru mwanzo mikate haini mru ngana zerezo zahe wandu nani muishie mwana nyasi boltu hizo hamba jana zilangara sisi ndiao zongo hizo kweli halafu ngare mwambiao ni kana homa gobani waparo jihiri hadisi ya ukana waka wanaume na mwanamme wachanganyiha wafanya ndongo za liwatu bahe gardan chefu wahe prison hasubuti hende ani harenge mwanamme mzima hamba towe mapesa wambango joka unika emru emotola ba humheya abo mnike ani abanga rozeri wenese ukana uchamfu ulio harumenti ya hatu uchamfu ulio ukana wandu waloma hakama ngwasaidia ndongo za liwatu yende daraja ukana ani mwanamme na mwanamme ya lolane na mwanamme ho prison bahema dhoma na wa prison wazihimilie ngabo garda chef tu abo hamba Kasimu ngabo tu hamba Twabibu wao pia makorompi wao ufanya hazi wazima no madhoma na wa mahakama Kasimu garda chef kaya jo subuti hela mndu ujua Kasimu kabati mndu ani kaya jo subuti yende ya towe mndu rahaye jani kilwa ye amri na dhoma na wa mahakama ho ministeri wi ho bahaya wandu wako wabo walo yabo juma ufanya mipango wo ujua ufanye listi ya he prison ukana wandu walo yabo wandu majana maili na halafu wandu listi kana wandu majana mane no ili eshahula shitolo warenge wanyise yapo ze twabia hizo pia ngizo ngarizijuwao yapo leo sako mana banu sako hende hambi anguni jiplenya usoni mwa mru hokarianizie ntido mvumbua bangu tabiho tijinjenaje ebanu sako haja hunu bwa Komori haja Dar es Salaam abanu ya mempa emwa wosako ya jahunu rihadisi damina yo telefoni timabala dimuri wonane hamba katutahari wonane ani ngari manao shahani mesha ya message ngamini yovano hamba ukana tu peux faire ce que tu veux taba mimi don toreao haba habo namba oze kweli ola sako hanjia balbala na buntu mkazanrabo sako mimi tuona mndu mu mahakama joshina ni maîtrise mimi kongani mwajuo pia ngamjoze tabia zao mimi ndo naona hata dhahabu yo utolo ani yo kiringa bo fami wande wambia mndu kana mu mahakama ukana kana dhahabu tsainu ngara nzori huze shakar jahunda mndu ya hula wo usubuti wa mahakama barinke dhahabu hiyo basi avanori mtowe mrayo ani yabo yo de daraja ukakwatina zigwe za usonya joho majuiji ngwazirengao Abdu Sumaila woi zigwe za usonya joho za dhahabu Abdullah Ali Mutimwaro mwana mwana mshwaza ali arenge dhahabu heze kategori zozote pia wandu wa mahakama wao zetwabia za hao zijwao ambeho message ya vili tikanta ndongoze Alhaji Hamad Mbaye hoitanda mjini abunga mjo ni samihi tena hadisi inu ngamtahu samaha tena ngamtahu samaha maana tiparobeshe wanrume abunga mjo zambabanu emrugu jon samihi shati paro metro fahami hanrumi ya mndu kimastehi na adabu hamba ni keradhi ninja hana mahadisi na metro fahamisha hanrumi ya mndu hamba ni keradhi nsidovumbua Haji Hamad Mbaye ba tinjema rangu yabo nja paro vumbua Haji Hamad Mbaye hema stay ne namna metro fahami ya jitole ya ofo ya tahemru ujoni parisa yani beshe message hiyo sikubali tifikiri bala bahizi hisa tifikiri la bangano lihisa tifikiri bala bahi kabatinongo tena shale wa mzee Haji Hamad Mbaye utanda mjini ya jipermete ya subuti ya mbengu ndrumi yomru bahare mwanahe halola heada tikaanza njeni mrongoze Haji Hamad Mbaye utanda mjini bano nimwambia Alhaji Hamad Mbaye utanda mjini ukana nende ya tahemru wa ukaya jado shindana na ibatindami haukabanu unotablu wa Haji Hamad Mbaye wa Komori unuwe hajini kashaka jankiwa ni waitanda mjini hawa hetandaya na banu ushefu wa mdu kadonikiwa na mande mwangalie majilisi ya mwanahe ya ndremele ya oifuba ukana hari mwanahe asafanye zamila gujoka aningwenge mrumu hanami halafu hapo ngusubuti ya doambia wandu wa dembeni ukana mwambie motola mdembeni wala ukorunga Facebook uka mwana hangu hamjibu hanjibu hahindri wako mrulola heada asibabudu wanashwa Hamad Mbaye mwanaho kajalola heada asibabudu wana de mwanashwa
hauke dhahabu ya rumilwa yo handuze mwana mshendo waive hao handuze wa Hamada Mbaye warenge dhahabu waibeha hata ipini bwa Komori kabati mwana msho Hamada Mbaye ya ingeza mbahindu yabo halolaje mri halola botina tambahindu ya mwana msho na bwana shwahe wakabo yabo dabo aweti mwana mdahoni mwana hao waje Hamada Mbaye hotanda mjini. Hamada Mbaye hageshi Faransa mahaminga haja kaunda dahoni juzi mwana hao wa mzoke mwana hao hasange mndu mzima rahanami ntuomba dua nende dahoni nike mndu mzima Hamadi mwana hao haukaya huenda kweli mndu mbaba hamandawe wamba we notable ulozawe mwanaho emme satide mwanaho mwanamshe wende wasubuti urenge mikro urusubuti urenge mikro harume majilisi urongole shuhula he mwanaho halafu uekraze famia he mwanamshe na waondo watowaze mali vanu majilisi ongazijani tidembe no hatu mana dembe no hatu majilisi yao ya he mwanamme shaungazijani majilisi yao ya handuze mwanamshe mbaba he mwanamshe do koloza harumu walimatil harus halafu Haji Hamada Mbaye honda urenge mikro harume majilisi he mwanaho urongoa urdi upara notable ibura sheha haja kauto walimatil harus kuja vumbu hata mrumu handuze mwanamshe na waodo onyize mali yabo we mrulo na maarifa ya mila yabo we mrujuo mila mipaka ya mila kitandraya na waje mru mitandra banu yambika garambo ndra baiki mitandra mjini ikaubidi wanduze mwanamshe ndo wabehe mndu ya rongo we majilisini yatoa limatil harusi hata waitandra mjini wamlaba Haji Hamada Mbaye siku ya majilisi huyo hasibabu uo maarifa abole mzee Haji Hamada Mbaye kuna ujua jeleo inu jombe ukana we mndu udo subutomba ukana mwanaho ngena zina ukaika hauzi sombe bahendu ngujomba Hamada Mbaye kabati mndu tomjua parce que oui bien sûr ngelazimu ujulwa ngojulwa parce que chana wandu watu watu ujua neze tobia zao hauka mimi na himama ndongo hata kabati mndu mdembeni ujomuzi samba bahangu kakamchi hawemba jini hata bambao kama baba hangu ngena wanarume bambao mabahangu mrenda hajikimu hohonze shahada hajikimu haukahende heji hewe ulimaji wahe hakabushini wakati wa hale huo baba hangu hende bushini hakaufanya hazi haja halo za mwana ezuki wahe bahibu baba hangu ya jalo za zuki wahe hareja ibushini voyenda ya za zuki wahe ezuki wahe ngojua wakati wa hale emrumshahe bo yarenge hamili ya hemwa na hemhu zuki wa mbaba hangu hende harenge japawa henza hebushini yende afanya hazi mrumshahe ya lomziro mbaba hangu hende hamrenge zuki wahe hambwandaza haukamba baba hangu hambangu jona haya ya kebushini yafanya hazi bahezuki wahe yende afanya hazi zitarahingizo yaro mbaba hangu harenge hata hama pesa bala hanikazuki wahe hamtarume meli hamrejeza Komori parce que ngu jona haya izo de zitarehe za mru kartiwa tarehe banu kari mru dongo enda irenga mauye hila haumru dongo enda irenga miduhuro ya hila no Haji Hamada Mbaye wemtiti harumwenga zija hurenge ufaume hujinika ngwanzo ikebanu wede mru harume itandra ya mjini da waweche na ngabo wakairi hana we itandra mjini wana dahoni hana we Haji Hamada Mbaye abangeda ladhimu notable wanu Haji Hamada Mbaye haini muzoraruo tojabanu ufanya operasyon ya postati Dar es Salaam banu ngarjua mna loteli ukoka ngarjua zedega uko zifanya huno shabanu sisi ridaza bora tukautahabanga no zero shabanu tukabala karda kana zohamba na bar karda banchashi yesukuila omru notable hamandawe Haji Hamada Mbaye wasubuti kweli udohuza bange mru mbaba notable Haji Hamada Mbaye ya parusana bange wa aeroport bala imana atofungwa des relations za kikana na rifahamu bawe notable yabule wainu Haji Hamada Mbaye ngekuja kautahani jeni jibu bano hena mnainu kuja josubuti mru mbaba bani hao wende watahe mru mdembeni umrumie mimi parce que humrumia mi hambana kahuone moto mdembeni wala uko urongo wa Facebook mwambie ukana mwana hangu hende dahoni wenda dahoni harumia 5 million ya toituma Faransa huja shaya tolo ya mtango waitandra mjini mimi ngami hermahirimu dembeni wo utanga njaparo tanga uko ntutanje nambwa kana imana naenda dahoni hauna panjao de mtango yende heli ya mndu mwenzazibui shamimi kanga mimi haba mimi sina problemu bano enge azali hatu saponsi ya baba mtojo kazo usiku uko mimi sina mdanzi ya baba ezuki wangu yanda yani balili ya dola enda dahoni juzi le 29 Desembre
hende dahoni usiku zimane mwanao zuki wangu na woti de muhu wo wararu yabo ngabo enda dahoni 2017 ngabo enda dahoni 2022 ngabo enda dahoni juzi yabo mimi ntina banongo yanzia habaha nana banu bo Haji Hamada Mbaye hoitanda mjini ngamanzo nuhonese ukana kuja enge kuja kautahani rongo ye namna ino kuja juja udondrumia wandu wenjibu wamba kana ngorongozo yabo kaanza ni hujibu abonge Haji Hamada Mbaye no tablu Hamadawe urengo biye tena utoulibi wa biye ni mwana uja Dar es Salaam shaulibi wao ni wandu wa serikali paske wao de namna wazoea mzoea mdorumilo wa zemali za daula mzoea ikebala mdoni chini kama zina Haji Hamada Mbaye weti mru wa fami kuitanda mjini we mru mvura bange no tablu mvura bange hardi uko uli huza natohea banu ya hanie ya muhanie bangarjua o siku ya aeroport ya haya wamtruve wa parsale bange fikiri kabala bwa no tablu kana ufanywa rongo ya rebo hale bange yenda ya hatiwa gardavi hata 18h ranzi midi hata 18h ya kaunda ya rengwa ha negotiation abongele oinu izora kanzari onese itandra mjini ngwambao odwarambia o ukana mwana haho kajafanya ada ya maajabu mwana haho kajafanya ada ya maajabu itandra mjini halola nguvo juba izo kweli sha utidiwaze ukana lejeleo lahe mwanaho ngabo mru yabo urongole wa itandra mjini harongo wa makalima habo yaonde yatongesa ya hujusomuo wenda wakaurenge mikro majilisini yeshingazi jamru jomila kaja paro subuti ya towe mwanana heda honi mwanamshe hau ya towe mwanahe mwanamshe au mwanamme dahoni ya subuti ya renge mikro ya rongole shughuli yabo uo mavu maarifa uo mavu ankli uo mavu ani hata mru utona hata hikma mru prepare mru harongole mwana Haji Hamada Mbaye honde urenge mikro majilisini itongesa hata hula wani wa itandra mjini haukaitandra mjini tide namna hiyo zenongo ili sikohenda itandra mjini tide namna zenongo sikohenda abongele wo Hamada Mbaye wala ramba Hamada Mbaye mwana kahuishia video inu yelewa ukana emana na rongo ndizo mbabaho ya hamba mtu hujibu wa mjibu mbabaho ya kaurongoa hakabanu wanruanu wafikiru kabanu horongoa wala kwa tukana hunda majawabu ngardo towe majawabu haukakabati mru yani baula duane hanywahe haini amna mrajo urongongu jo hunda mjibu Haji Hamada Mbaye wakaurongoza humuzisa tena yemindo hauko wanru itandra mjini usukuwa jipermete wenda dembeni wakawane harumwe hadisi hangune mwana haho wanru baba wa itandra mjini na hatuibu mzima mwengo nekadhi wa hetandra wende dembeni wende watahe shawiri hata no hili nizie nsido mvumbua Haji Hamada Mbaye tiparo zamba sikubali nenrume nezenongo fahametru fahami yantahaya fanya ze taratibu za hizo tipia yatahemru na njochida ni Parise yanambie sikubali tizia njavumbua Haji Hamada Mbaye banu tena Haji Hamada Mbaye kuna ujua ukeno tablu hardi udo provoke wana wa hema bani hao na mimi amjua kama baba hangu tibani hao tibani hao maha tibani hao zitendwa yabo ekalewa inu ide jedaraja Haji Hamada Mbaye ngwanzo ikebala wewe ngoni provoke tide namna hiyo wote bana baba hangu Haji Hamada Mbaye haukuwa ushefu wa hao uno tablu ulono haruma itandra hau itandra mjini uo hujini kasha kujanikiwa ni wa itandra emri yakauhuto tambaoni we hambo fahami wa Said Ibrahima ya hurenga ka 2007 ya hutarma mabangwe maili wa mrongolea haruma politiki bahi wa jihunda bala kabala bahi uboronko isundura kanza jeru onese bana kana bane mana rongo wa hausiu mana rirongo wa banu haujira de namne mzewoi yakauprovoke parce que Haji Hamada Mbaye notable leo tama nturongoza yembuzi shanga mrongoze mwenye mbuzi haukaende ya mwenye mbuzi waende afanywe mtenje mimi kama Haji Hamada Mbaye ngojo kaundemelea ada sababu indri mimi kuna kaujaundemelea ada ni jua heliko ufanywa wanu mimi mwana mbajini hadi mimi dembeni ada ya hatu yote ya hanyu haukaya hatu ena zitendwa zinji shaitandra mjini kama
na mkeradhi bwa itanda mjini mdoro rongozo wandu wanu warahaweja jawa do tongesa mfumo jamwa hamarwa kare hamara yabunga ruto samilwa shalin tuvenza hakemze wengi haboronko hasibabu ndongo endri ngena zitendo endri mrujirendo na tablu mra kaulola mwana ya kaulola na waka ujake sawa na yake mratofanya harusi yabo wailingwa usawa hama wana mji sisi mbajiri hatu kaikiri ndajo subuti mbaba hangu ya kanemuo niende nafanya ada na mbaba hangu kajafanya harusi yabunga dola sawa abunge yabo haji hamada mbaye ukaurongoza mndu utwa waindo ukaunibesha nrume utwa ujua heli joka ujibulwa bari udamba ukana balati kahumvize tikahumrongoza dami hamada mbaye do kaunrongoza no tablu muza bange ha no tablu mo concordu hayni mruko ja Dar es Salaam ujua concordu wondo bahane mzewe ya kulala ikaja Dar es Salaam banu hayni muzora reto jabanu rimjua ze tabia zahe wono tablu tujistehi no tablu tona hikma no tablu tona sheo banu ngarijua ho ukabanu itinzo angetapalao haukabanu anduze mwanamshe ya kaulolo ni mwana hahe wafurnise pia ze mali halafu hizo ranzori wonese wanduze mwanamshe wa hausiu haukawodo watoa ze mali pia za kaurumilo harumechuli ya hamadambaye dhahabu wanduze mwanamshe ndo waibe hamadambaye shaka wanashwa hamadambaye kwa jakaza hata ipini yabo mwana mdahoni uti mwana mdahoni wanashwa hata ipini kwa jachenjeza hatendo la yonge mwao kange joka uvunzia pasiko wanduze mwanamshe wakana fikra nzima bai wahumiao wakaula sibiriwe parashkali heze tabia za mwanae sha halafu wanzo waeleze ukana haribala ye hafanya ada wanu mwanamshe watoka utoa pia wakautaha loze haba hango jorenga decision haukai mwana hausiri ngujotolwa bonze yarero bonze hasbabu yabo zora kanzaru onese vanu mze woi mitizi ya hale zinongoza hangu mmono karangosi kuna rena jibu hamadambaye mwana hae Muhammad Hamada rangosi kuna mjibu kajarongo wa tena shaa maana ya torongo wandabo yajua kaizo na mwamba zo kweli halafu mbabaye ngonzo tena jado ntsonga yatonga ni babuha na mitina ukaza mndu ndrabo ngamjombaze kweli wanu mndu mshahe mndu ni mjua ondro ngasina wandu itanda mjini ngwarankaoze formation wanu hamaji hamadambaye namna wa boronko ulo itandaya iho ufanyo hizo wanzao norongo namna wa uraji ngabo wandu watwa ujibiwa tidiwa zeke mana wajihunda warenge mikro wakaurongwa rume majilisa ye mwanao ila tuka ulama vumarifa shabala ila pia dabokana kuja kautaha mndu fulani ya rongo shula ye mwanao na yabo harongolea wede mkalimani ulo itanda mjini harongolea ya mole jeleo harongwa makalima abo ya onyaswaha ya huswe mwanao uboronko ufikira hapa wala kuja kautaha mwanao ya rongoziwa na mwanao harongoziwa rumale jeleo namna ukana ngeladhimu ya jibali namna ya ekangwanzo ya njia rumale le tengo la milananti ya shanji tobia alonizo ya shanji mirongozi alonio mzee wae nibala hujuma kabati hajihundu hende harongole majilisi ya mwanae yeshingazi jane shimbajini hatu yabo uo mruto na haya demana waitanda mjini wahula bai masihu yala wayo dabuka kuja honore ya famia ya mwanamshe na uduwa tuwaze mali kuja shinda wajizia hurongo namna wakahanza wahula wa zorizo na kanza ruone sebanu Zarto sami na murisami manara kaurongo au siu wanu kabati namna munda jujaba na jihad na jihudumu nondo ojabanu mdara take parce que wangabo si wasakar na ujua roto pema sori twadi ngoni rijibu namna tukaone masula haini namna mrajo orijili ya usodi ni namna rojibu ngastayar wallah vongemze woi ha just permete hende hata hamru mdembeni wakama arma maziho hanrumia mi hasubuti azamba kaikau mono mambie da wendo koti de kina harumwenga zija wemrusi ndi wao guru weti abungu joshi yabo basema na hasa fanya mashuli kujorengea vyo ya jebana ya baki concord kanzarizi yabo dossier hiyo na njarmu ya disi ya Qatar akomori watukufu na mursamihi basko eleji
rihezaleji hakuwe dossier ila rikaubenza ili wandu waelewe. De dossier ya Qatar. Dossier ya Qatar ikao Komori muelewenro. Serikali ya Qatar wafanyiha relation nentia hatu rangu zamani ijo wakati wa sambi zi relation hizo zirenge mvu daraja ya haju mono kate serikali ya Qatar. Serikali ya Qatar wajipermit wakati wa sambi wae amiri ya Qatar wakati wa mbaba wao yulio haba hakonge na muonge hapo haji deplace haja harumenti ya Komori haja hafanya visiti mafonctionnaire wa Komori waliwa arriere za simua Qatarija wa lisa huu saidi ya nchi ya hatu wakati wa sambi zokweli rangu hale waka mikataba mema shau wakati wa sambi ndo wakati ze daraja ya injeza haku relation ya hatu nchi ya Qatar jaikililu haja ikililu hakontinye hadungu henamna sambi ya bua ya rajisa ze relation ikililu haja habu ya ambasadi ya Komori Doha vahe Qatar wajawabu ya ambasadi ya hao Komori Moroni wandu waendelea ijao wakati wa azali 2016 waja warompe ze relations diplomatique za hatu na Qatar wakatori wende zao wadaza hasibabu influence ya Arabi Saudite ukakatori wakana problemu na Arabi Saudite kwa Komori pianga mziju wao Komori wafanye shua ya udunga mahala Arabi Saudite walio d'accord rende rangu 2017 hata leo bana musonira arma mahamine bana azali hajaji tanabahi kangio automatiki yafanya hata ya samihilane daina Katwari keza birazibiri azali habiri zendia zoti pia haitilize zenongo zoti pia ya diplomasia haibirtizia mahalani pia kajashina ya hunra mahadisi daina Katwari na aboyizo serikali wakbao tidizo ranzori mwene serima wa Komori manangu ambao contraire yende hata daraja ngabo wana wa Komori yonde namna ngabo wana wa Komori wohanziwa na nti fulani ngabo wana Maroku ngabo ngarujokana Maroku yabo ngona wana hao wako uanza walo Komori ngabo ani haini nsingwa wana hao sha serikali ya Katwari wajawafanya azalibu ya rumia wana wa Katwari wa Komori wako na mikataba mema na nchi ya Katwari wako urongo wa waishiliwa na nchi ya Katwari azali hende hawa rumili ya mali hardi hawa fanyia ze taratibu zonti pia noili wafanye mahadisi wandu wao habaha wabungul ani wa kilo mipaka ukana na mgarde ze relations za hanyu dasinanyi shamti parore vumbulie mruu haumrivumbulia ndongoza hensi ya Komori ndongo jimla izora kanza jebano harumu swala inu hindu wailwa Komori muelewe jana tikarumu dossier ya Tanzania na Sambi nensi ya Komori leo inu ngami harumu ya Katwari tikaanza de la même chose ngar juwao mimi yona kanza nione sebano haini mkomori ulona mikataba hau relation reka conseiller harumu ambasadi reka ambassadori rekande serikali wiyo ya gardo uwanza ni wahahe basi shabati ke mndu parce que ka enamne serikali ya Katwari warenga ze disposition kwa tuta handongo za huso Komori Raili azalingi raisi hapo embabiyo ngari confirme uba ngar juwao ze renseignement riundu renseignement za kantindo sirenge miadi kana uparo jabanu jere ambe mnyanya wandu wajuhamba singara mbao mnyanya dabo waelewa wizora mbao hau dabo kana wao wandu waluna mavu maarifa shangari la bao ngari aminiu ukana serikali ya Qatar warengeze disposition za hao zonti pia kwa vati namna ya uretablisse ze relations diplomatiques za hao daona Komori Raili azalingi rais tidiwaze kana amiri wa Qatar wakasomea eliga Arabi Saudite amiri wa Qatar hende harume some we yabira o
oliho ya unikondo mihono hata jawa sule azalia mnike hatore salamu henzae haanza invite ya tutoni kaza lo mono na abo azali ha utilize diplomatie ya pia habiri haina bahanu baubira ya hunre ya rétablir ces relations diplomatiques kabati namna ya serikali ya Katwari warengeze disposition kwa kabati namna wajo uenda hata wakenti wafanya mahadisi ya huse Komori fadhalika haba haya azalia leo abo hizo kanza ruonese wana wengi wa Komori rijua au nusu hao ngabo waloka Katwari sidondo wafanyauze haziho za manivre ojo samhilana shawabu ngabo wandu wengi hani mdu mwenza kili nguelewa ile message ile dibe hao wana wa Komori wengi walo na relation njema daone serikali ya Katwari na muhundeze faida za hanyo shakabati namna kabati namna wa serikali ya Katwari wajohuishili ya Mkomori wabwe mashishio waishie hasibabu de situation ilo harumenti kwa tunjia hata ndongo za huswe Komori abaha pourquoi ngwaonaze ze arguments za hao shaizora kanzari wonese banu mruna garde ze relations za heda ina Katwari personnel shamri atende ajali ya mwanadamu ulona relation harumenti ya Katwari de ujoenda akaze swala ya Komori azali hata haze taratibu zonti pia habiri harumazenti pia hanjia haini bahanu baunjia pia hafanya zendrongo zonti pia kabajabu hanzia au kabanu kairia ya ulahara karahana urongo haraka azali kati akaufanyeze action ila kajayo shelo mwiso yongi yo la même chose parce que arme diplomatie vanu yenti ya Katwari nenti ya Iran wao wazima ohenda mondo mzima wafikiana arme affaire ya diplomatie azali nende nalalikiwa Iran nende mustadrani nende Iran tichidobi nende Iran kabati namna wajo rétablir ha relation diplomatique yabo raili embaezi azali ndiyo ilo yabo harmazentiyo ya Katwari na nenti ya Iran haukana wangu wao na usiu ne namna ya watolo harumenti abonge wa Komori mwambiloze ndrabo basikwe bangarjua ngabo wandu wa zamba wandu wa hezi wazinwambia wandu banuka bati problemu ngabajoka ubuhare ngabajoka ubuhajao ngabajoka usisajao ngabajoka heza ndrabo ngarjuao rinjia mwahala ni munu pia ritundu ngari amini wizoramba obanu zentu zinu zindongora zikwa bahanu de manara jitolia urzambao kana ujwa hamba ndrabo yabunga mjoka abo ngabajoja emana waja societe tijia Katwari wabeza hata wani kilo marché ila pia taratibu za hanza wajirashete no kabati nzia hakabanu raili bwana uongea abo Ahmed Abdallah Muhammad Sambi mitimrwa Sambi wanupangwa jua shaye ya umbwa fataha raili Sambi hafungwa banu yenge Sambi kajafungwa ambose Katwari wajoka wabu wa mahadisi ya deula ya Komori ne deula ya Qatar sharaili Sambi wahani yalo yabo yaoneswa utungu raili Sambi nge yabo yona wa sihe aya hatana wambe umajagala hata kabati namna wajo perse wenji haruma pay golf ya Qatar na banu hata Emirati waongo yabo Omani wala kwa japaro renga decision woka muoni wado timbaba satu kwamba ma Omani ai Emirati ngabo wajawabu ambasadi ho wala parce wala ngwa ona besoin ya heze passport zino wakangazi huziwa utujuru Emirati wajawabu weze rezo za heze passport wabweze ambasadi ho ngwaona bezo ya intere cha toujours Emirati toujours na mangalie ile fijo la kanazali na Emirati omisoni hunu ni namna aliyo hapa parce que juzi ya heze voti zila za presidentielle ni maguvernori hende ya tahemsaada wa heze voti kajang kwamba hindu hauka hambilwa nrongo kajazi stehi banwe problemu ya bwana woi ngurengo miadi hosoni mwa Komori katu stehi ngurengo miadi hosoni mwa wananya walobonze katu stehi tizamba jana halafu wandu waongo wajodom Paris hambabi abongezo na kanzaru wonese bana harumwe situation harumwe relations za hatu na Katari izo sazifu na mtrobwa kabatinzi ya habaha mukabana ukparu buha relation raili azali do ulura isi wa daula
izo ndizo kanzari wonese bana ngambeho message banu ya hele jeshi la Komoro wa Komoro irongoze majeshi ya Komoro tuziti warongoza cha ikadomi nuiti bai ngam profiter ndeje ile oba ze voti zijao za hemfu mbili wa Komoro na mkema zahidi babanu majeshi mwakubali mrumilo waone ezi ya Sumanazali ne familia hahe majeshi mwakubali mkorompewa nemba ezi ya Sumanazali na mdojua nyi majeshi ukana ngarudwa uhondra na harume miji ya hatu ngarambula nao yele jeshi la Komori wilo wao wajoshina na nuandro hazi wa RFI jomkini hako wandro hazi wa RFI wowenji rahana le jeshi la Komori abo izo na kanzari wonese banu le jeshi la Komori na mrengeze disposition za hanyi hakuwa Komori ngo mangali yaoni ngamrumilo hakumu rendo wa maranya nai ngamrendo we population ya Komori nai na banu nganyabo si ukamwamie huzima ze amini mazila neze engagement mazirenga harmo uvae militaire si ukamje mprotege famille haum protege mazina ya wangu nganyabo he ho protection ya ho Komori jimla alafu mjamkubali ngamrumilo wa huwa hanyu we hunraze entere shanyinyi watiti wandu mlibo 40,000 francs 80 euros par mois ma militaire wa Komori ngamlibo 40,000 francs yeske yabo nyinyi ngamhundra uhindi kamtunda sheo kamtustehilwa ngamtongo uonelwa kamtona isa hata mbanongo ya zamana ebanu ngamlinda ondobi yaje muoneseni mwambieni mfanye emisomo ya hanyu msomo ndahu tindo wasoma bonze tindo wasoma harumwensi tindo warada harumaze formation kabati hata military uoneso capacité ya kimilitary abongenyi majeshi na mdojua ukana banu ngarduenda mwendo ngabo majeshi wajo parso mijini harumaze dine wafulwa magaya watu wa kroshe baburuno azali mwamkelentiza ya twashononde na nyiyabo fadhalika nyinyi mjoka harumaze dine neze majilisi abongezo ra kanzari behe message banu nyi majeshi mfahamu ze voti zinu mjia na mwesheleze voti za bira za presidential na maguverneur hukana wa majeshi wakaunji harumaze biro nzuani na mwali na ngazija werenge makiesi wenda utuma garini ya mvu kabati hata ya rekompansewa haumri arambia ye jeshi ya rekompansewa jeshi na abo mono mwana msheola ya kaudo ya kaufanya uchamfu ula mwali ha rekompansewa hanomi wa conseillere la presidence enyi majeshi ngamlinda o hindi ebanu nyikamtuona zijiri wa harumu ya Afrika ebanu nyi majeshi kamtuele wakabanside wananyanyi hakabanu ensi ya hatu bahanu ya banu sisi ngarambula nao banu ye moroni kamili wo mraya wa heaven season relio yabo ngarambula nao mresi wa aeroport yabo amba mtahomru fulani yabo basi abongeti kanzani wonese banu nyi majeshi ma militaire mtaweze kangulu mwenda mwefanya mwiravage wandu mtaweze kangulu mwenda mwera wandu hitwa mtaweze kangulu mwenda mwefanya na ingabo wakati ngardo hambilo anyi ngardo mjuani na banu timpakana anyi mataze kangulu ngabo wakati majeshi wafanya uze dega ngamjodo parisi wa mwerema yongiyo hamadu wandu wa hema hakama ngiyo hamade namna na zamba Idrisi hizo zongozo ntipia ngarelewa o the strategy ukabanunga wakati mranzi azali yarengwa yare mashono nde na nyabo yabo hata kabati na mru ya eshape yabo abaha abo haini mru na kai haujua ebaleza hunda shefu hanyu ila sinyi njiro sinyi ya ukweli sinyi ya uhaki Nyezi mwakanza ya mweneseni mrenge hikma muyelewe rema jeshi mumbirili ya wazali ranyi muhimili ya azali rema konseye wahe rema ministri wahe muyelewe ukana ranzi azali hatushewa abo hata nyinyi ngamjo utushewa keitina maudu haudo ushao haujao ngamjo utushewa abo ngenyi majeshi lazima muyelewe majeshi lazima mumrambue majeshi lazima mumrambue muyelewe ukana nyinyi domlona ye shonde hombini nyinyi kamtia abo mdo protege familia azali nemba izama ministri za azali shanga nyabo he protection ya hoa Komori jimla hiyo de engagement marenga nyi majeshi wonti pia halafu ngamnyi haruma system za protege family bas
na abo maudu ngardo parsana harumaze mashuhuli ngardo parsana harumaze majilisi ngamjodore ngo hamzima mzima dizori tawru ndo todore jeza baborono azali ya parsuwa ya mashononde fatuze nyinyi ngamjo kaushida mfanye entwa nyunyi yoke uwa na mkane arumu hata mkani zoze arumu hizo Salmani ya itandra no azali hatwa shononde apunga nyi majeshi wa Komori surtu nyi majeshi wa titi mrumiro zemfaida za hanyu za ladimu mzihunda ya majeshi wa hundu arengao ngamlindo Henry ngamlinda o Henry horenga disposition muharaye mwambezi ntide za ladimu yu haki ya hanyu na banu ladimu muyelewe majeshi na yotide majeshi bahi haini mkomori haba obahanu Komori ya Honda obahanu Komori ya Waswili obahanu Komori ya Behwa ya Redo Swatindo yafanywa tindo haini mndu ujorenga disposition banu abaha ya uprotege maraia ya Komori baisho hato wa roho jana wanu wajo humsamihi heshe itendo wajo ufanya wanu zila zoto jo ufanya zila abongei wa Komori na mkema zahidi haikema jeshi yanu wangu wafanyozi wanzao wankiloze amri wenda wefanya kwa tujua hamba kana karana ujo ufanya zinu bazinzo tinjema na yu haki hao sha enga mlindo Henry majeshi ya Komori ngari mrambu waoni ngari mju waoni wanu hata munu rilio hunu majeshi wenji wa ujamunu tuono Colonel Ramadhani wala dokashi komanda de la gendarmerie haja Tanzania bande ne mrumshahe wo dentisti mumde hadungana ne mrumshahe dentisti wakaharuma pare abo ngwaendao hemindu bahi hata ya Joni wona hakadai na moto mnyumaza haya mbajini nyumaza hamvumbara bahi moto wo hanipara haruma telefoni bo masihu hamba balango jwema na rarengali gari bajaji ratawa wana magari wa hindi wala taba so monani mjarma bajaji bahi mwenza hamba bala komandadi amba kana hari ulando la heze video na ribezere na renge bajaji bano renzatu ani imagine babo kwa tima stable minja tiania ya Honda na mmwe njate shabu ya Toni wona hatonjia we madi Ramadhani moto ya rakadai na yeye akamfanyia ze kursu ya Toni ambia yabo mwanzo niwonese ukana wanu kwa tima stable wanu hatoa baloni majeshi hata wao muabirlia wao kwa tina stabilite haukaba borono azali alona majeshi watimizi mongo mitano wa mbirlia hao ya tona stabilite fatal kamru ulali wa jeshi mzima abonge haini zijiru harumenti juziti zamba ukana yemanru wa mahakama Sheikh Salimu manama boltu hazamba jana Sheikh Salimu na Nurdina Bodo waundo wanru wangamiza oyenti harumu pande wa mahakama wanashe wao wa Mohamed Abdu Osako waundo wangamiza oyenti hatu harumo wandu wangamize nti ya hatu wandu warenga umru ya tovotewa wa mnike voti hamvu wahamada wanu wa Idrisi Hoseni na mangale Idrisi Hoseni yatona stabilite yato subutedo mjini hao yato swali juma ho mjini hao yajo jibyo bo yalola he ada ya vejuba ya hende aketo msirini ya swali juma yato shida he yato subute ya henda hado swali ya mjoezi ya hambu yelala uha Junaidi procureur hata ndi yabo kamtina stabilite na yabo kamna uparoju wa mkane stabilite hizo zitendwa mfanyao ya baki do jodo hiba au kauro dizorotodo amba baborono azali ya rengo ni majeshi wengi fadhalika nyinyi abongema military wa Komori wakati uja waladhimu mrenge muonese capacité intellectuelle wakati uja waladhimu muonese maarifa ya hanyu wakati uja waladhimu muonese hikma mjibize population ya hanyu ma military mtike yabo na udo protege famille bahi na ore ngazemali we ilao che na ekipu ya hao nyinyi kamtunda ndongo kamtunda sheo kamtunda hikma kamtunda hata consideration ma military ya Komori do toka kufuru na dola usoba na mdojua kama numrenge engagement ya uprotege population shati mndu population ya Komori do lazima muiprotege shati famille maudu baba nuzinuza leo na maudu ngaba jo fanya changement nana ngarambu wao majeshi makorompi walo yabo ngarambu wao majeshi watu ani walo yabo warumia wao watiti shele baba nsi wanadamu wanu maudu ngaba jo azalika anaruwa ro wingu hata azalina ruwa ro wingu hata no sheba de shanti yongujo enda zahe haraka kamwa benzi naenda zahe yulo kati mjowelewa nyiwandu muhimu yabo abunga hata ngarto message ba kanyiwandu mkaza wana kasketo wa bleu nyiwandu muhimili ya mbaezino maudu sari mjua kanyinyi tiwandu ma fideli wa azali shanyi mdungu profi ni ma opportunist ngina mbaki yabo ngari mrambu waoni
azalaka wafanya diza ngarjua wakandae wakaudondo hahe omlaulia ngarjua watu kahonda wahe ngarjua watu kautaho mone sidi wazibu wa Komori baban sidi wazaraka gumsese homa weni yambude ola hanyisaye parti ya CRC hasababu hama mwanzo ufaume ya kiraisi na mmono izu yafanya paske wala timdu ulo na vizio wantu walona haya wandu wasubuti kweli wabaili ya zalo mkoba hardi wajaba hawa donja mabavu wenja mijini wefanya harma kampanyi kaza kasketi za fatihu wanuti wandu walona haya kama wandu walona haya wanuti wandu walona haya hata manu kwa harma imabla ya hao wapuha kwa hundu wandu warongoza kwa hundu wana hao warongoza manu Muhammad Sumaila kanandu wanti wandu walona haya wanti wandu walona haya ti wandu walona vizio shenge msaidi yenge na vizio gumsese homa weni kaya johonda bala leo ya doenda ikanti ya dorongolea bunjilio la ministre affaires étrangères ulio leo shada boko wandu wanu kwa tina vizio kwa tina haya bahe wandu wa hembude nekena mbwezi twamwelewe kana waiti mngu umfikiri uni we mndu ujifikiri obahi ngena ukonseye wa raya ministre ngundo zenterezahe bas baishwa ngu tabiho ngarjua ukamsaidie ngurosiwa na shefuba kumedi msaidie ngurosiwa na shefuba ndondondro kiasa utosha voya twarme guvernoma tena ngazi muhozao hokaya renge ya ngwe parti ya CRC gumsese homa weni yende ya sababu kama ringwanzo ufaume dondi hizo kweli ya jaonese namna ya ukana hanibahi katina hata vision shabahi tabu Muhammad Sumaila homde tabu Muhammad Sumaila jindula peula rohombi ya kontinye leo ya dwenda hambu tabu Maulana wandu wakauona intellectuel wa kweli mwenza hikma Dr. Maulana Sharifu ambassador ulio ya Komori harma zenrabo za voti zinu ya Rabibo Mwenyezi Mungu mbele mikoba ya azali mwende mafanya azali kwezi haba hamrudi wabafati upia ebanu kamona haya ebanu nyikamtina hata wandu huze wa umozesani kabanzana ngozi ntinjema yende iwone sawo wandu mavu madhamana wa mavu ankli nyi wandu mlo harumwe mbayezi asumana azali surtout wanyu madinozori nyinyi kamtina hata vision kamtina hata na mangalie bwa Komori ukawanti wandu wazalia wazao hata da ene familia ukana mruja gumsese homa weni mruja Jai Hamada Shafi mruja Sarkozy mruja wandu pia warengaze parti za hao wenda watsanganyane serse watu honore wa hata kwa honore wa harumaze voti zinu timba uteti de liste ya umera timba udepite hata parce que azali hasa hawambia watsambaze ze parti za hao ya boba mpirando usoni ewa wandu walona haya wauti wandu walona haya bwa Komori zoranzori wonese banu bwa Komori za usuze voti zinu message na nzoni beha maze voti za dimanche leo mfumtano maudia hoa juma fomonti fumbili ndeze voti juma de campagne balwa minui shaida iho Komori shasisi ngardu fanye campagne ngardu hamba izorone masula hate mfumbili wiyo wa Komori na mudimu muelewe ukana ze voti zile lazimu dezikeza mwiso za sumanazali nanga toka za mwiso hena mna mjoji balia singar parao hata wandu watu emila ze voti zinu warenge disposition warenge hikma waelewe ukana ze voti zinu lazimu zikeza mwiso za hemba yezi ya sumanazali na hiyo ngajo huja hena mna mjoji balia rema opoza nyoti pia ranyima imanga mwanzo voti ranyimtonza voti na mdoka na plambe amradina bakaye plambe maudu batojaba jiri gafu yaji yabo mjamaba wanyitsedo marumo wandu hamajuzi ni wandu mamba mu emilia ze voti zinu na nyima tozi emilia abonge izo ranzora ambe banu nardomba duwa sha ze voti zinu zikeleza mwiso shana bardi wake plambe ni wandu mahemila ze voti zinu na bake plambe ewe na bake plambe maana ye plambe yonde ijo tamba hindu kangani na banu wandu wanu ze plaza hao pia zisazie shuwe namna yoti pia manabanu zinti voti za presidentieli na maguvernori zinu haini mndu na tokelenti za ebavu yahe haini mndu na tokelenti za ze biro zo mjini hao yata ya veye ye dunia ijue namna ze voti za bira yode namna lazima wandu wafanya shamba tiketi yamba ngujao haujao haini mndu ulihimilio ze voti zinu haini ulo kandida na uto kandida surto walo makandida wahimilio wandu wa hao walo makandida wahimilio wandu bao na wakane wandu wahime harumaze biro homijini
wandu wajue ze resultat ha un par un shababanu zinti voti za presidentiel na magouverneur zinu ngardo shidari juwe ya hundra arme babu fulani voti na ukawandu ndo seni yabo na ebalbala lazimu yandisi arme mabavu ekaza upwazo nonde wandu wapuwe ekaza uhima wandu wane nkode noze voti zinu zikede za mwiso nembaye zinu yabo plan B na ikae onyima kandida mwaimedama ze voti zinu harme mabavu pia na nyuma wahimilia na bake plan B ngam Amerika ngomfikiri ukana leo inu eka Amiri Kiwani moroni Swidi hashindwa ngujo daza yo amferahe shana dhimu ya hime aone so uchababi wahe eka leo hijabu depute wa Orange hakazwa karo yabungela dhimu wandu warjue eka kweli bakazwa karo shaiti kebahi hena mna inu izo ndizo kaanza ruonese na tingardo kontinya hata mpaka de mfumbile hizo vote shaza nya swanga rdo to na watoroka plambe bae plambe lazima ipase na abo yuzo da nyima kandida mwando wa mazo vote zenu ngardona na tena wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh.